watu wengi wanashukuru mama yao, mbona watu wengi wanafurahia na mama yao, mbona watu wengi wanafurahia na mama yao, kwa mama yale wao wametendwa na mama yao, kwa mama yale wao wametendwa na mama yao, ila mimi nalia mama 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 yao, ila mimi nalia mama 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 yao, saya nimepata kwako mama mama yao, saya nimepata kwako mama mama yao, mama toto tufana mama yao, mama toto tufana mama yao, mama toto ni baraka kwako, toto ni baraka kwako, mtoto wako ubarikiwe na Mungu, mtoto wako ubarikiwe na Mungu, mtoto awe baraka maishani mwako, mtoto awe baraka maishani mwako. Uliyebeba tumboni mwako miezi tisa, uliyebeba tumboni mwako miezi tisa, yawezekana je mama leo wasahau tu, yawezekana je mama leo wasahau tu, Biblia yasema yasema yasema, Biblia yasema yasema yasema, wazazi pia msiwakose watoto wenu, wazazi pia msiwakose watoto wenu, bali waleni na adabu na mambo yake Bwana. Mama wayasikia ya kweli, mama wayajua ya kweli, mama wayasikia ya kweli, mama wayajua ya kweli. Bali wa mkarau, ila una mtoto, bali wa mkarau, kuna wengine wanalia wapewe watoto, kuna wengine wanalia wapewe watoto, ila wa mkarau, huyu mtoto wako, ila wa mkarau, huyu mtoto wako. Mama, mtoto ni baraka kwako, mtoto ni baraka kwako, mtoto wako ubarikiwe na Mungu, mtoto wako ubarikiwe na Mungu, mtoto awe baraka maishani mwako, mtoto awe baraka maishani mwako. Mtoto ni baraka kwako, mtoto ni baraka kwako, mtoto wako ubarikiwe na Mungu, mtoto wako ubarikiwe na Mungu, mtoto awe baraka maishani mwako, mtoto awe baraka maishani mwako. Asante sana. Ajira kwa natoni alikoba toko nyora obateruko. Asante yabene kujima omu basuru bwano abantu baito bakibigo na kumanyima radio zina wana 2.0 FM kubwakira na NHI
ngenge cy'iseme kigace tubinga kwani kinga uko rucyatira abantu ebanore NHIF ni tubwa NHIF singabo cyane biga egera bano kunyara kuba gukora ikiwa bori yindi ryo bwate nabo kunyara kuba guteranirwa umuntu nayo ukore n'ubwo atabaye n'umuntu n'ubwo rwateberi ni kwambara sinabyo uruteroka uno mucanga ukore na to uwo mutandone watebangere kwa bwato mucanga ina bwato mucanga ya tabarata kwa ikagarangara batanzi lakini nande yekere bona kana yori yiriga nande na rosary bona nsinja kwa kana kurinde ya kwa nakibona yaro asubuna kibatabwa na bebi nga chipena ndira chiko no bakini ndio kire mutinyo kyanda na kwa ngondra wakana 3 months na kwa ndra go ugendere wakana kurubona bakoyo kyanda ecyake bakora imirimo hapana kwanza mwezi wa 9 ndio ibono umutinyo cyanda nariye gushaka gukora imirimo nariyo cyaka wakana cyo batebya abantu bande bagwateme cyanda buneye nzane bona abatabina abantu bakururiye ibintu base bata yani bari rosari gutera cyabo sababu ngo kirere ngakiyenya kitari kwa to muchando poko nyara kwa baba koneka lakini karobo hata na baba koneka Asante sana kwa kwenda Karoka ikabya kwani abantu baito bensemo Karoka ono omancha tegereri naboigo abantu baito ba Karoka ba Kibirigo igaiga nigotore ase echiro ya Kibirigo nabo bisaba NHIF ngobana nabo gusuka mu cyase CMH n'uruciriga abantu bagendera takunya kwerikya ikubwate ibori rinde ryose ibori ya NHIF kubata mu cyandonde mwese ibori ya NHIF n'ubunyara kabago gusuka go cyange gaiga bunyara kaba boko rikiwa boko irenera okubori kwao aiga asense menyanga Kibirigo chinga kiga cyabono ndo kigaiga materi mata nabori tayare kigima baparemere muga obatera kunde asenchira ya bene kigimando cyakunya kuyariganiga karabono mata bosugori atera batera kunde baiga asenchira ya bene kigima kuruga iga ase echiro ya Kibirigo nabataye kuko kira ya masa ya ma nyamusigera go cyanye baiga kanyamusuka go cya ekobwata mu cyandonde bwensi ONHIF nabo bosuka go cyaga ekobwata kuboria otagete kuboria notegete onyara koba gukweri kya na NHIF sukago cyane gaiga onyare koba go okweri kya asenchira endonge ekegime yuredi uvuna wana tukwizira FM karibu sana Martha onyare koba go teretera agotera asenchira endonge ekegime
Magabos. Aha. Wananchi wa eneo la Kibirigo karibu. Mwatani swali kule NHIF. Alikuwapo. Anaishi hata milele. Yesu moya inacheza tata moya. Ai ukubali mkatae Yesu moya. Kama una swali wanye kwa hapa kumoja kuna wansi kuchasa NHIF kweli getie ukemena mba ukelikia mchingo kwake mwana Yesu kibanda hiki kwa minajili ya NHIF Super Cover. Wanasema kwamba maisha bila stress ni kukuwa na namba yako ya ID ama kukuwa na ID yako, unachukua hatua kuwa na ID yako. Wacha nikusomee zile hatua ambazo unahitaji. Unahitaji tu kuweka shilingi zako 500 kwenye M-Pesa yako ndani. Pia vile unafika hapa na ID yako, ID copy yako ama ID original ID yako. Unakuja tu hapa pole tu hivi, unaniangalia, unatembea tu moja kwa moja hadi hapa mbele na kuelekeza, unaketi hapa. Mhudumu wa NHIF yuko hapa kwa minajili yako. Wengine wamekuwa wakiniambia, mtangazaji, sisi tunafika tu Nyamira hatusaidiwi, sijui kadi yangu ilifanya nini, sijui. Hapana, kuwa na hayo. Si nimewaleta ndio hawa. Unataka NHIF gani? Si ndio hii? Si nilikuwa nimewaambia nawaletea NHIF. Na hivyo basi nimewaletea wahisani wa NHIF kuhakikisha kwamba mambo yako shwari. Wacha niwakumbushe hapa tu. Wacha niwakumbushe yale ambayo unaenda kuyapokea kama wewe ni msajili ama ni mwanachama wa NHIF. Ukiwa mwanachama wa NHIF, kuna mambo ambayo unaenda kujifurahisha. Moja wapo ni haya: watoto wetu wanaenda skuli, wanakosa kufanya mitihani eti kwamba wao ni wagonjwa. Kwa nini mtoto akuwe mgonjwa na asipelekwe hospitali? Sijui mama hana pesa ya kunipeleka hospitali, sijui nini, sijui nani wewe. Lakini kwa sasa nakukumbusha kwamba tuko pamoja na kitengo kizima cha NHIF kutoka mji wa Nyamira. Itakuwa kubwa zaidi.
tariki 52 omutinyo gatano omwaka uyu abo bisabe kiombe kiene cha Eva amone timwembo ya Radio Vuna 102.0 FM. Rituko ya Jumane tariki 52 kyomutinyo yo ekiombe kya NHIF oboterana ne timwembo entingu kegema ya Radio Vuna nigo eratoke asechiro ya kibirigo Parane tosange na komanya mange igoro ya UHC Supercover nigo eratoke asechiro ya kibirigo inyoranga abo bisokurwa service ya NHIF batokaro igoro ya maboyo abo igoro ya UHC Supercover mocha osekererwe UHC Supercover. Sasa sote tuko sawa. Asante sana. Kadi iko hapa. Aha, naona ndugu wetu amefika, baba yetu amefika, anataka usaidizi. Sokore ikirega igelinda konywe naye kusogocha. Takonya kuboli paragari. Fanya kubwata tangu ya NHIF. Na NHIF no bala. Inki naende utagiti. Nganche nkoni chinge ni chiro weseane teraikeri 10 yogo kana NHIF. Ulisikia wapi? Nani alikuambia NHIF ni shilingi 10,000? Wewe ulisikia wapi? Kukua mwanachama wa NHIF ni kukua na kitambulisho chako over 18 na kutembea hapa na kufungua akaunti yako ya NHIF. Na sasa tutumii kadi. Ndoli kutumia kadi. Tunahama. We are digital. Inaitwa biometrics. Unakuja wameke biaraga. Tuacha ya kenyo tuwabako jirie. Umonda ko pimaga kilo ke cha shilingi 12 nae lore nkonye ngenda nyakita. Ya bangina stingo mbali ko kwara igo. Ya monto mongai ni tari ko bagigo. Chenchia kabana NHIF. Pero bwate NHIF yao. Igo ko ene kinga manganambi yago gochira. Igo soa gaiga. Indo chechindu guchane gaiga NHIF. Imatiko senero ko seteyo. Elinde kwa banga obule nabo gima bila stress. Obugima bila stress. Abaigan kibako teba igoro ya NHIF. Wazazi wangu ni special sababu wananipenda sana na mimi nawapenda pia. Kabla ya kuzaliwa, nikikuwa kwa tumbo ya mama, aliamua kulilinda na UHC Supercover. Wazazi wangu walinilinda na wakajilinda na UHC Supercover. Wana kila kitu ya kutulinda. Waliniambia inalipia kutibiwa magonjwa mingi. So leo ningependa kuambia mami na dadi asanti kwa kutumia UHC Supercover. I love you. I love you yako ni bora kadri uwezo wao. Maana UHC Supercover tuko nawe. Je, jukumu lako ni lipi? Ni rahisi. Lipia NHIF yako kila mwezi ya shilingi 500 pekee ili kujali afya yako, ya familia na jamii. Iwapo hujajisajili kama memba wa NHIF, tembelea kituo cha NHIF au Huduma Center yote nchini. Bonyeza *155# kujisajili au download My NHIF app kwa Google Play na Apple Store kujisajili. UHC Supercover. Sasa sote tuko sawa. UHC Supercover NHIF. Kwa vijana mtaani uko na smartphone yako unajiuliza utajiungaje na NHIF Supercover. Chukua simu yako ya smartphone, nenda pale kwa Google Play Store, download app yako ya NHIF na pale ndani utaweza kuanza kujisajili moja kwa moja. Pia vile unabonyeza *155# na hivyo bila shaka unajisajili kama memba wa NHIF. Bila shaka unajua kwamba wewe ukiwa memba hakuna lolote litakalo kusumbua. Najua kuna mama wengi wanasaidika tena zaidi. Wanasema kuna kitu kinaitwa linda mama. Sijui nini. Na hata hapo pia unasaidika kama wewe ni mama na tayari uko karibu kujifungua. Ukiwa na UHC
NHIF UHC Super Cover umekingwa tena zaidi na maisha ni bila stress. Tunasema UHC Super Cover, maisha bila stress. Wakenya wengi wanataka kubadilisha afya ya Wakenya kuwa bora. Wengine wanafikiria ni kwa kufanya harambee ili kusaidia wale ambao hawawezi kumudu pesa nyingi za matibabu. Ingawaje hili husaidia, cha muhimu zaidi ambacho unaweza kufanya ni kuhimiza kila mtu kujisajili kwa UHC Super Cover. Ni shilingi 500 pekee kila mwezi. Kwa kufanya hivyo, unasaidia Wakenya kufikia bima ya afya wanayoweza kumudu, ili wale wasioweza kumudu mahitaji ya matibabu ya afya wanaweza kupata bima ya afya wakati wowote ule wanapokuwa na hitaji. Iwapo Wakenya wengi watalipa UHC Super Cover, basi Wakenya tutazidi kuwa wenye afya njema. Haya ndiyo mabadiliko tunayotaka. Je, jukumu lako ni lipi? Ni rahisi. Lipia NHIF yako kila mwezi ya shilingi 500 pekee ili kujali afya yako, ya familia na jamii. Iwapo hujajisajili kama memba wa NHIF, tembelea kituo cha NHIF au huduma center yote nchini. Bonyeza *155# kujisajili au download My NHIF app kwa Google Play na Apple Store kujisajili. UHC Super Cover. Sasa sote tuko sawa. UHC Super Cover, NHIF. Sasa sote tuko sawa na UHC Super Cover. Watu wengi wanauliza niende wapi niweza kusaidika na NHIF. Leo kikosi kizima cha NHIF kutoka kitengo cha Nyamira abantu bakebirigo abantu baito bakebirigo kumariga niga sekebanda kya NHIF kereamo na Radio Vuna 102.0 FM Erike Emanye na bori riboria ngana chile nyagitari nkoira ni gwe kadi ya NHIF bwa tobokongu oe kadi ya NHIF tebwa tibesa isaine na gakane irwe igache gatigwa tera kanu naende ono timanyeti aya obaigo tako baigo kabumuntu bwe manyete emanye elindo nyara gukonyeka asenchereye mugoseyende abantu bari bwate kadi ya NHIF ebagokonyeka asenchera ya bene elinde embacha kosoase obokongu bwaching amatukagocha batamanyeti asegekekeiga ntagete komoreta moteri yomo ande ntarareta moteri yoyo ni maete omusomba Yoshua no ari amo 90 Radio Vuna yakakore bipindi biege Kristo yaegwe Mike Nyere musomba Yoshua Mike achegaiga elinda tumanye ande ninchiko gari ko manyanga ningorio konye na NHIF ningorio konye na NHIF nintake goli gimanye sababu chomo somba nintake goli gimanye ngorio konye na NHIF nintake komanya ningorio konye kinanda kero ntebi na kiago konye de I have to reward you na mambo kwa zawadi taka konye warabali wonde boss batarelika nekiombe kia NHIF onye torelika nekiombe kia NHIF enenga kia oya bene asante umusomba Yoshua sikange na nchegaiga agana arego kwana kurumo choyo kebirigo kwara tuwariyo chinga kijitari chinke toko igwa abantu nga bagokorerwa emechango ekene umusomba bono abantu baitu bakibirwa ngokorera bari mechango sana ya bari bakonyora bararire barokonyora babwate abana bagosoma bari batagete none biasara byabo bisuke abantu bakibirwa ngotema bari sana asugo support imirimo ga ngwe support bari kwanyoranga abange bagosira batiga chipili nyagitari bono bono igani nto bwate chiripoti chinyinge cy'abantu bari batigire chipili nyagitari onye ndriwe ligeti na NHIF tindageti kwenda mangana mange ntagete bware romo omotegereri no morigereria obuya bwa UHC bwa NHIF kwa bumwe member ya NHIF na inchena kinayengo batebina abantu baitu bakebirigo twaengo chaga twerecheste twensi ekene nonyo bokongu muno ubugocha no ichipiri chikominyoka guchigoro abokonyona NHIF yatokonyire no abantu baminto bararire gose umuntu karo murweire mwana abana poda kero banyorra achali abokonyona NHIF yitu yatokonyire twaminyokire twe support rie kiagera nigokocha kwanyona emichange yakobe menge igegento nango batena inchwango twerike nane nabokonyona nyasawo itotokonyire elinde tonyare kogenderera NHIF ne ya muntu ki ne yecha abantu abakwenda ne chigari boka bono
yaya ere yo kiro muntu natakiranye tware gonde bwansi oli ototegerete gari ogweta n'okogoro obwate enyango obwate pigipigi obwate okoni chinyanye getunguo nonya Kisumu boys yere motuga abakweriki abememba nabakweriki abememba ikiagere kiro muntu atakira irikie right ena inyoire na tebure Kisumu boys bakoro kunga omena almaarufu Kisumu na tole asante sana mongina asenge njoto bekere debinte byakere to koruga iga go ikatani tutobogorie elinde to chikwego kiana Kisumu boys wana kingantole amo noba moyo noba gimobi asante sana musomba Joshua mamuzuko go changega niche na kwaligani kwaniri nekera kwana kenye tundu bali na kiri gota bona bamanyire gonkani natagete na te bamanyire gondevya nganinde tete temwe tuli system none ime nganone muri yes abangira stingo ongina baba stingo bona natagete na ke yeto kubwe tundu bali twa yeto bona ni yuta ne yenda nayi bankan tuli turwasi ya mbi na kibago temba wakwani na kwani na papoli mumuranya kundi no akukanyete ga maya ganyete karibu sana asante sana oino mongina babo chirega igotebire ga chiete tundubari kera ige tundubari bakamotebi tikatokomekeze tete mwelime akabekwese karibu sana ndani ya UH Super Cover kwa isani ya NHIF ndani ya mji wa Kebirigo. Yes. Kwako brother. Asante sana bano abantu beto ba Kebirigo eyere kuvuna bano 2.0 FM. Etorega iga kobwata NHIF inyoranga no konyara kobago kwerikya etobwata NHIF onye kobwate kero kene nebwate ebikurekano rumayaga igatora akana gosoga ikogatiga kunyara ko bakogo konywaga igabo bisaba NHIF no bare no mongi no yoma agachia kabekweye cyaye yetundubari onyorere ngatakari wakane rwaende nyagitari tiri bakora otabire gentata getenere universal health cover ochirega igata getaewe ande ndo kinagenderete kwa egugaria oyo Joseph Vubuga ise gukomorekera asa abantu bari bakorigerera YouTube abo agokworo kibuya kegimanga mongi no nabagenderete gushugurikirwa ase ens inchira yabene kimenyora ngana bagotunyora live wetera radio Vuna 102.0 FM boy gotunyora wetera YouTube na Vuna TV okunyara kubako gotunyora tule nabo bisaba NHIF gaiga ayemo aseye motoko gukira korwase echiro ya Kebirigo ancha amategerari y'abamenyi baito ba Kebirigo buna nago tabiri tangani neringa to basa gutumeka enibo yao bwonyo ire nyagitari otumege kibeze cyao cyonsi pibweri sererete savings cyao nganya gitari okoira onie pigipigi yao nganya gitari omorweiro tokire onie oborimo bwao wende nyagitari NHIF kerororo NHIF nigo yakire eriyo ekore mechandeye NHIF yakire kwa ene kinga tori kunyara kubago konie ebintu byao etugo yao tori konia lakini ogende nyagitari aso kwerika ekara kwerikire gaiga kero motyenyi nigo ko bakogo subscribe gose ko gwakana kishilingi 10 cyoka kero motyenyi onyagwakana aye oche konyoranga no enda nyagitari ngakende yonsi tori gwakana no ene shilingi goba no nyene chafu yao kebwato mochando inchuga igonyara ko bakogo chekerwa ekwa na chete myaka eri yakare ukana chena chafu emyaka yakare oikaboniga ikwanya konyara ko bago kujetumeka tumanya tigo sengo korere gosemoye kare gosengagie kare inchuga igonyara ko ba igokorigererwa ekadi yawe gasire eri kwabwatete kare inchuga igonyara ko bago koroserwa asenge inchunga rero iga ebintu byakire digital ebintu nigo bire biometric njuba nonyara ko bagokorigererwa gaiga ase abo bisaba itoba NHIF bare gero bano banyara ko bakogokonya yoranga ye radio Vuna 2.0 FM tubugateranete na NHIF ekera bakunyara ko bakoriki abantu gaiga gwetera UHC cover obona to tigarabo asenge ncho gwetera asogo suka gocha nariyo kunyara obumanyi gwetera asogo tigeranya obumanyi bwatoka karibu ekera bano agenda tagusanga amo nanje karibu sana omonkwana sukange go chagaiga unyara konywa nabo bisaba ito ba NHIF
NHIF ero kunyara kuba kekogokonya kwanyara kuba gukurenda obugima kwanyara kuba kugwekonya urwase mechandende yonsi eranyara kuba gekokobwaterania bagakabaito bakunya gusukaga iga abanyera sukago changega nyekobwata mu chandonde bwensi sukago changega iga unyara kuba gokora ingwana yomo ikirega iga ngakyogo gudara yenda kunyara mondo ochaga igo kwana nedio yegera bona abantu bakinga waikirega David karibu sana ngakyokoro David Nyagarama Obonga. David Nyagarama. Nyagarama. Okay, karibu sana ngaita. Nyamatiro kwa wara. Nerio giri ne. Troko. Maitroke ndago gorari. Gobono ngasiwa chirega igando chine pigipigi opa endia no wate na chef. Na wate kale. Ndibwa. Igetega sira. Kole de gasi. De gasi ra ujo masabu nyo. De gasi ya sirete na rega sira. Wachirega igo mburi kyo bwate ko cyasa abantu ba NHIF. Wabori na kirende ngakora kyagera nijake ndabyo. Gari cyake mirimo. Oba ikinkyora tebi abantu kirokene kwa nyako gende gitari ugatumeka kibeze cyaho no muntu ndagatumeka NHIF ugakumira akindare ko yetwara. Yo. Nara tumekete para nja konya take. Rugora ndega siya erete NHIF kaera yokera na bwate besa sanare ko rusinga. Iboni iga kwanyore nabo kunyara kwa go wakana rais. Nabo wakana. Kulingana na kimnene chaibu yo wakana bya na woko iro opana nyageta ali kwarwaliwa. Kwarwali boso tari kurukende yo sa yo kote okoro kati rio kwarwaliwa. Koguya. Ya karibu sana bono isansa aga iga egera bono nyara kwa bakogo konywa egera bono onyara kwa bagogo korerwa na aba NHIF mwese michando yao sabu anyala ko baga ko konya omo tegera libono no boigo moribere na boiga abantu baito bakibirige chiro iga tugende te na mangana NHIF duranga radio vuna 102.0 FM tukugokira yemo rikwana kinga ngonyala uri ko bago kwerikia na NHIF asichinga ki chia abona lakini anogata NHIF tonyara ko bakogo tigara utabugati NHIF kogo tigara onye nibo yao otigare busa togasa ko onye nibo yao yonsi ipi otigare utabugati tende sukabo chanyega igo ekero wasukiro chanyega igo nyekobwa to tobori bori abo bisaba itoba NHIF tonyara ko bago koiroka tonyara ko bago kobo singe chonga okobori ambusa ekero okobori kuri kunyara ko bago kobori gukende gyonsi ayege ntogo kora sukanye boria nekobwa to koboria babori ngakene NHIF yanengo kora aikirie myaka 15 etatu bono tiri konyara ko bakego usini shugurikere nakira nyara ko bakego shugurikira abana bane baikire emyaka 15 etatu go chigoro ne nyare kane gosete kunyare kana maboria yonsi ipi sukago chaga iga era bono onyara ko ba go kuya bori ndo chumo ngwano isana steka iga bya sana Hagira baya. Sukago chaga igora do tengeraga tenga kubaga tengire era bono onyara ko bago go totere liga kendo choba teri bakunya kwero beria abo igo jono goy no arega iga era ko bakago totebia abia bwate kurwa sensemen akibwate abo kuruko Mukaya. Nda glass mukaya. Amanyire kenda igora ya NHIF. Nakata bure alafu unakuja kulipa. Wachire iga wote. Kama onye ko bote Glass mukaya no motengi kabisa aga iga onyare ko bakago tenga kurutwa gachangite. Babwa teke wasana kyo gotenga. Asante sana. Karibu sana. Abatari baito ko bakunya ko yarigania ndoche amateri ase erieta mata bosibori. Okunya ko yarigania ena kinga ngonya ko yarigania ore bujya kegima garabano. Ochega igonyare koba kogo ore togo tera kwao ocha abantu bakonya gocha igaiga yenene NHIF etokobwa anaga iga kwane kinga ngonyare ore koba gokoira nerigwa amabori obwate igoro ya NHIF rokende toreri kene NHIF rokende no tena NHIF yaone bwate mechando inchuga igaiga banonyare koba gokoboria oira nerigwa abo bisaba NHIF no barega banyare koba gokoira neria mochando de bwensi obwate igo bakonyara koba bago tatwa Konyana ko bakogo twa ndocho muga ko bwata kitangutangu chego sotige ngakyo koroko Yale ngora ngora. karigere ngora ngora ko rebinto buno ma Inda alige akise baya. zebune ko gen lakini ngakyo koroko anjare ko wota angege tege ke bwata bujaiga ngati wate boko Injale. ale kini Mumai. mumanyi kurwarari Mumai kuru sia. osianga rubara ari ko tirimbo ka gochima kairo Iyo tunu kerigo ari noka
Ake sibo some ngana kipa ama wo to idengera. Tanga inobuga tene chae. Bugata. Bono kurante abi buno rengere tigere ngote abi ngakingo kokon. Kuwa konyere ni to chi tari na kiaba wo chokoli. Wa tira maraki kuri ebine bile kando se fasili. Nere ne chae fu one rega iga bunyara ko bakoko kon. Nere ya nyagitari. Kero buga tene chae fu ni goko genda nyagitari tori gwaka na besa no ene shilingi. Aya koro okogenda nyagitari kwena nene chae fu ya kwena ne kibande kyao barigereri banyora nore kwanya ko bagokurwari bisa. Ubona busukanga sabo bisaba ari banyara ko bagokoresa sama. Asante sana wako genda bosi yango ukwani abantu baitu sukabo cyari asiri bagadira alimo ibu karabono onyala ko ba akogo okonyo nchuma tegere na batabinye tore nabo bisaba NHIF ugaiga bakunyala ko ba akogo okonya egere bono one kinga wakonyirwe abantu baitu bakebirigo sukabo cyaga igatonyala ko bakogo tigarabo egere kugeranga ogo suka no kumanya akeru tu wakonyirwe yokorwa Ini ga igana dio kunya ko ko re kana biya. Yes, you. Whatever you can. Akundi borwararia. Kenya bo. Wa Kenya bao. Kenya ba yere nyaga chimate ga. Ende ngaki wachira ko konyo. Nada. Ndi manya ngangi kenda ta yando ni ko so ko ni to ba. Kwaro ri yogi kwaro rango bo konyo ko ikaboto ke ga. Ni kare go aboko ranga. Ya karironga to. Aina saka yogi kare na boko ranga karironga utire. Asante sana. Karibu sana gaiga.